Dahulu waktu tahun awal 2000-an, pasti banyak yang ingat lawan kisah ini. Kisah bila hari Minggu pas waktunya liburan, kita siap aja nonton TV Palawasan. Bila nonton TV pasti kanak-kanaknya tak kumpulan. Hakun haja mahadani film Power Rangers, walau sambil baabutan. Banyak aja kakak-kakak nang makalahian, ada juga kakak-kakak nang batangisan. Sabarataan itu gara-gara barabutan jadi Power Rangers nang warna abang. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya dipandang paling jagoan. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya dianggap jadi pimpinan. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya dipandang paling jagoan. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya dianggap jadi pimpinan. Kita kanton TV, pasti kakak-kakaknya kata pula kumpulan. Hakun haja mahadani film Power Rangers, balas sambil baabutan. Banyak aja kakak-kakak abutan, banyak aja kakak-kakak batang. Banyak sambil ngaabutan, banyak aja kakak-kakak, banyak aja kakak-kakak papa. Banyak aja kakak-kakak bakal iya, ada juga kakak-kakak batangisan. Sabarataan itu gara-gara barabutan jadi Power Rangers nang warna abang. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya dipandang paling jagoan. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya dianggap jadi pimpinan. Kita kada kakak-kakak nang bakal lahian, ada juga kakak-kakak nang batangisan. Sabarataan itu gara-gara barabutan jadi Power Rangers nang warna abang. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya dipandang paling jagoan. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya dianggap jadi pimpinan. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya gasan membuktikan kita jadi nang pamukaan. Jadi wah ini cukup kita buktikan aja, kita ingin kawa jua jadi pahlawan yang harap, pahlawan yang siap membantu orang banyak. Jadi wah ini cukup kita buktikan aja, kita pasti kawa jua jadi jagoan yang bermanfaat. Jadi wah ini cukup kita buktikan aja, kita ingin kawa jua jadi pahlawan yang harap, pahlawan yang siap membantu orang banyak. Jadi wah ini cukup kita buktikan aja, kita pasti kawa jua jadi jagoan tanpa muntahan. Jadi wah ini cukup kita buktikan aja, kita ingin kawa jua jadi pahlawan yang harap, pahlawan yang siap membantu orang banyak. Jadi wah ini cukup kita buktikan aja, Kita kadang perlu jadi Power Rangers habang, supaya dipandang paling jagoan. kita kada perlu jadi Power Rangers habang, supaya dianggap jadi pimpinan. Kita kada perlu jadi Power Rangers habang, jadi wah ini cukup kita buktikan aja.